واه څونه خوږه خوله ده قرآن مې دی چې خوله ستا وي او نوره جینۍ وي څنګه جان که واده مې وکړو خوله به ستا ښکلو موالې د کور ته لاړم صحیح ونه راکې چې لاړې ولې لاړو ته ساتې د ګریس به درکو خو دوه په دوه خبرې کوم زه پر څه خبرو ته راغلم څه پرسنل خبره مې کوله خبره نشته دی هغه خبرې خلک په لایفونه نه کوي که هغه ما او تا به وټساپ کې کوم او واتساپ کې ورسره وکړه باچا سیستم واتساپ کې جوړ کړه خدای دې غر کو پر نه کا هغه بیا خلک وایي چې ولیالله ساریام خلک غلط غي وادي اورېدو ساریان کولیان ساریام دي دا هغه ماشاءالله ډېر ښه ډیزایني کونی دی چې په شوق هم کونه درکوي خکارې درکوي یاره کور دی ودان آفرین هر څه په نرتوب خوند کوي هر څه په نرتوب قسم په الله چې ویغې بیا در په شاته راوګوري ارمون یې زور درکړي نور نشته که څنګه ګران دی راته ګران ولا په دې ټول ټیک ټاک کې را باندې دا ګران دی ګوره ستاسو ریکویسټ میکویسټ زه ځکه نه قبل ما سره جان ناستي جان در سره ناست یو موږ هم درنه په قرآن کا په دې خپه کېږو چې جګر در سره ناست یې موږ ریکویسټ مه جګوه بیا हेलो वली नो वली ठीक है इतना कमजोर है यार ये बंदा कंट्रोल ही नहीं होता इससे मैं सामने बैठी हूँ तब भी ये नहीं किया थोड़ा एहतराम कर ले ठीक है कोई मुश्किल नहीं अच्छा करो नहीं मैंने कुछ नहीं किया सलाम कलाम को करो ना तुम्हारी आंखों में दिख गया जय मैंने कहा अच्छा ऐड करो किसी को अनुजा किसी को ऐड कर अनुजा हाँ बोलो वो चली गया थोड़ा बात तो करो मेरे कान यहाँ पे है खबरदार तुमने कुछ कहा उसको हाँ कर लो करो तुम्हें कोई मुश्किल नहीं इधर अनुजा भी है अनुजा कितनी खूबसूरत लड़की है खूबसूरत किसी को ऐड कर लेना मेरे पास कोई नहीं है अभी यहाँ पे मेरे पास भी कोई नहीं है इसलिए सारे बाथरूम चले गए क्यों तुम लोग में से किसी को रिक्वेस्ट आ रही है कंटिन्यू ये बली को आ रही होगी I stand out because I'm colorful. This is the only thing that makes me different from the other people. I remember once I dropped coffee on my clothes when I used to use the other detergents. It became lighter, faded, but with Ariel, I don't have to worry about all that. The stain comes out. My green is... Hi Anuja, hi Wali. हाय बाथरूम वाला लड़की कैसे मलिका इससे बात मत करो ये ज्यादा बाथरूम जाता है बहुत ज्यादा बाथरूम जाता है ऐसे मत करो Guys, everybody from my life go to Talkbox Live and wish her a very very happy birthday. डॉकी तो इतनी उदास क्यों है? मैं थकी हुई हूँ तुझे उदास मत बैठो उदास बेटी पैदा हो जाएगा तुम्हारा